Raden Mandiri
Numartak tong asa-asa yujung-ujung ku sadayangan yujung-ujung mah ku sadayangan laku lampang utama saya budi kasasama kenapa pasten narima tawis jami mangana beragama Allah wa apu dasaran ku agama elingkeun masingat kakareti lenyepan pedaranana elingaka Gusti Yang Widi pangurap kabiap purwa gentur tinutur mangun saturingkan dados bubuka incin darita gelis kapimarti kawontenan salebeting kraton negeri Wirata ingkang dados Nalendra Raja Sepuh Wirata Mahaprabu Maswapati dipayunan ku para putu Pandawa anu namanya boleh tina hukuman 12 tahun ke 13 nyamuk akibat tina bodoh pohon balangah sangsara